indzaba yalapha kaMsholo or noma yalo before ngifike kule ndzaba kaMsholo. Uma eMaswati asukuma afuna ukutilamulela. Uma eMaswati asukuma afuna ukutilamulela ngemaphoyisa eSwatini nemasoja lahlala ashaya laMaswati. Kanti lo mzabalazo losikiwo inhloso yawo kusita nalamasoja. Usita nalamaphoyisa aphume kule ngcilado. Ngithi ke nyalo la ngena khona ngicela ukuthi emasotsha laseSwatini nemaphoyisa laseSwatini ambukele nangu 5 minutes lengifuna ukuthi ngisebenze wona. Mangicedza lo 5 minutes ngifuna kwenta isiqiniseko eMaswatini ukuthi bathi ukuthi asikhulume ngento leyendeka 3 years 4 years back masithe eMaswati agciladeka. Lo mnyaka lo lesikiwo sesinento ke lengidawuniniketa yona ukuthi Mswati iregime nebantu bayo sebawendeni ke eMaswati nyalo. Ngiphinze ngibuyele kunayinto lethi noma ke laMaswati sebawendile lo. eMaswati angeke avelane odwana. eMaswati angeke ayingene indzaba yalomunye loliswati. Nginibekusele ngekwa 2015 nyalo ke ngidawulanza into leyendeka nyalo njengikhuluma nje ngidayiveta la. Kodwa ngidawuqala ngemaphoyisa mangiqedza ngemaphoyisa bese ke ngithi ke cha batawuthi president ukhuluma ngendzaba 2015 sesibambene. Ngidakunika nyalo into leyendeka nyalo emva kwaloko. Mangicedza ngiyawusengiyahamba ke sengiyawungena lapha kubo gas labangibona basiphethe cishe sonke. Ngicela ke nyalo ngitsithe ngifune emasotsha nemaphoyisa ana ras kunalomnye tsatse wethu waseNingizimu Afrika abengendela imine bekatendela yena. Uchaze emaphoyisa ase-South Africa ukuthi ahola malini lamaphoyisa. Ngayibeka yabo tishela ukuthi makafika tishela uhola 27,000 eNingizimu Afrika. Ningaqala indlala ngeMaswati nithi i-economy yaseSwatini neyaseNingizimu Afrika ilingana. Ingani Ramaphosa akaholi ihalf yemali leholwa ngumSwati. Phela mangabe i-economy yaseNingizimu Afrika ingetulu kusho ukuthi nabo head of state lo waseNingizimu Afrika utawuhola ngetulu kwalo waseSwatini. Ngeke kubo head of state yinenge i-economy eSwatini. Mase kungemaphoyisa nemasotsha abahole kakhulu laba base-South Africa. It doesn't work like that. Buphiciphici lobo. Ayiconze lento makawuka usebenta ngeliqiniso. Kuthi mabe liqiniso leli asihambe ngalomgubudla singa pick and choose. We don't want to live a life of pick and choose. Uma kufaka abantu economy yaseNingizimu Afrika ingetulu. Makufaka abo head of state hayi ingosi lena kusiyo president kungcono kube usehafini. Akekho nasehafini Ramaphosa. Ngaliphi Maswati? Ngiko lokho. Nyalo ke ngicela emasotsha nemaphoyisa. Ngabaveta botishela asikhulumi lapha ngemuntu lona 5 years afike emaphoyiseni eNingizimu Afrika. Cha, uchazile lo sisi sikhuluma ngemuntu nje lophethe umnyaka wesibili aliphoyisa. Wedlula futhi washo ukuthi cha nangale certificate sikhuluma ngemuntu locedze ini. Utathi vela nje ungaze uthi obona bayafundzela benteni bethu bangena esikoleni. No lapho kuyafanana. Uchazile lo sisi. Ngifuna ukuthi maphoyisa nithi niyawushaya tear gas nibe nive namhla ukuthi kahle silwela ukukhulula nanani. Imali kulelive isanele. Imali kulelive inenge. Banishaye la kulamalanga ekukhushulwa kwetimali. Ngiyacela nje bonke laba labathi bodumsile badlala ngemaphoyisa kunangi 5 minutes ngimnika lo tsatse wethu wangale Ningizimu Afrika angimati ngibese ngiyamgooglisha after ngibone lento la isherisha koyisisi ku legit ku realistic yini nami ngikukhanza la kubo TikTok ukhuluma naye indzaba naye WhatsApp bhuti wonguwo lo weMagawuka wakuphi kusengakusida ngakunika even more footage utokwathi ukuthi sikhuluma ngani. Over to you Ngitshela ke Ras Maswati uthi usenengcinamba iyafreezer kodwa ke itawugcina ingenile ngidaphinze ngumsendele ka fresh. Ngitheke sawuqhubekela phambili nyalo.
Ngifike esigabeni la ngithi khona kini, ngicela Thabiso naThabo bakhona okay ngingamsendela. Ngifike esigabeni la ngisikhona kunento letinsha letendekako. Ngicela kunithatha ngemehlo engcondo nginemikise lapha elubonjeni ngibone-ke ukuthi nitawusukuma nibambane yini Maswati noma nidawuthi indzaba yakhe. Sisitwe baka Breaking News 24 babelulane wasikhompilela lokuthi yini le yentekako as we speak. Ngiyacela ke lokuthi ungifakele yona Ras sisalungisa liyela emaphoyisa. Thank you. Siyavusela Maswati akithi lapha endzaweni yaKandangu Kanzangu nje sakhelene nabake bakamsholo bemapulazi sehlele lisha lapha into ndzaba lesingathi sisidayithini labantu bakamsholo laba badubule sakhamuti lokho kwenteke mhla ka-11 December kunanyanga nje esisuka kuyo nasiya kubo Christmas badubula ke lenye ijaha lapha lakaMsibi bathi nguSipho balidubula ke balikhanza la eTibiyweni la ngaseTibiyweni nje kuneliplaza elikhona lelakhelene lakaMsholo ungathi ke basuka leplazini labo ngasi bebafuna tigebengu yini khona ngale sebakhanza ke bahamba bangena la eplazini sebafike ke badubula ke lo Sipho ke lokubhlungu ke ukuthi ke bamdubula akekho naseplazini lakhe akunanyamatane la iphethe kude nesibhamu lasiphethe bayamdubula nabamdubula babone ukuthi sebadubula umuntu lo wrong bafike ke bamlahle bamnike ama-paramedics amthatha ummixe Good Shepherd esibhedlela kude licala lavulelwe lona badubula njengenja nje so balahla lapha ngisho indleko tekuphuma kwakhe esibhedlela kumele ukuthi aboleke imali bamfakela kumobile kuze atophuma emaphoyisa la kwenda avela asatomvusela afike kusho ukuthi ke nasesiva bafike bathatha lenhlavu lebufakazi ukuthi bamdubule laba kwamsholo laba bala eplazini eTibiyweni ke nabo baseke bayakubuta ukuthi bona abakamsholo bangasuka eplazini labo batongena la badubule umuntu ngaphandle tona tiphephe kangakanani leti-70 talaba eplazini leTibiyweni ukuthi bangasuka eplazini labo bahamba badubula abantu lebangenacala. So ke ngiko ke Maswati lokunye lokuthi nje tinto leti la even lokubona lokuthi ngiletinye tinto letilinyeva lesingalathi ukuthi siyaluthini ukuthi kunebantu baba badubula nje umuntu nalokuthi ke phela nyalo so uyaphuma ke so uthi ke ngoba bathatha tinto takhe so ufuna ke tinto takhe sibuye bamnike ke amabhutsi netimpahla lebetinengadi bathethela ucingo lwakhe sesipheke kungcinca ke ukuthi phela sale balethela ucilo akuvakali ucingo ukuthi sebalwenteni so ke le lakhala ngako ke naye wamsiba usucela bulungiswa kulendzaba ngoba lento lena iyawuhlala ilinyeva kuye nalomango walapha Kanzangu njengoba lendzaba nje lena yenteke vise ebhlungu lo umango waKanzangu ukuthi ke bangadubula umuntu angenacala babese bamdampa kude nesincembetelo tindleko lahlukene nato nebuhlungu njengoba tithombe takhe nje tiveta lapha bamdubule enza ngoba bebamshaya ngemuva base ke barealize siliphutha labo kepha-ke nalamuhla solokude ijustice kule ndzaba lena kubhlungu kakhulu Maswati lesentiwa kona kunalevi na ungayibuka nje lenzaba uyilandzele sike sayifaka Breaking News 24 eSwatini sike sayifaka solo siyayilandzelela nalamuhla solukhala letimathonsi ukuthi kanzi ngoneni mina sengithathela into tami ngiyadutshulwa ngaphandle kwezathu siyabonga Maswati siyavusela Maswati akithi Ngiyabonga Ras. Siyabonga Breaking News 24. Maswati asitifaki letinto ngoba sihleka ngoba kumnandi. Maswati
sitifaka letintfo leti ngoba ema-parastatals tingapha ntahulumende tikhipha imali tibeke eceleni nyalo tiyocupha tigubhu temaganu tibrenda emaganu tiwamikisa ehlane tiyothi emavukela mbuso atawuvuma wayekeleni lo ngiyena adutshulelwe umntwana namhla utabe alapha athi thine siphethwe inzondo emaswati la ku-Facebook atabe athi laba labathi kufuneka tingucuko baphethwe inzondo indzaba mawuyiteka inganabuso ingana-location kuthi ungayithola kanzamo kuba ungathi uyayakha ngifuna ukuthi-ke Maswati ngicela kubuta kini nisho kuthini nina lenithi kufuna tingucuko kule live laseSwatini kuphathwa ukuthi ufuna emandla Mswati ufuna kuba inkosi kube kunanathi tinto ngikhuluma ngendvo ya 2026 kulabo labathi sikhuluma ngento yasemuva ngitshele Maswati ngathi ngiyabonga nivelene neNingizimu Afrika futhi nifisile kuya lapha emgwaqweni niyanikwa ilocation ya kulapha kanzama nali leliswati lidutshuliwe belingaye etinyamataneni belitihambela lidutshulwe bantu betinyamatana ngifuna kusita nangilothi Mswati ungenaphi kubantu betinyamatane labadubule eliswati ngifuna kukwelekelela utokhona kubona ukuthi sihamba njani labantu labadubule lo mntwana Masina bavikelwe ngumthetho lobitwa ngekuthi yi-Game Act umthetho wetinyamatane lo umthetho lophethe temfundvo ukhungelwa kule ministry stream yaka education umthetho lophethe ti-70 kungakoma kuboshwa kuyawuphendula minister ngoba lo mthetho ukhungelwe kule mainline noma kule ministry stream yaka education umthetho lofaka ekhathi ti-70 ukhungelwe ka labor kwendelwa ukuthi kutawuphendula minister kule ndzaba leyo kodwa i-Game Act lefaka tinyamatane ikhungelwe eKing's Office mawufuna kubopha labantu labadubule lo mntu lo dila naye letulu lo ngiyena bukele act ngoma nje head of state ngumswati lo ngetulu kwemthetho kungako laba labaphethe lesibhamu bayathi noma bangadubula kude labatawuboshwa khona ngoba lo mthetho lobanikele isibhamu labadubula ngaso uphansi kwaMswati awukabekwa kuminister ngilaleleni Maswati ngoba umsebenzi wami kunento understand ngiphi ministry lebe kumele ibuke lo mthetho litiko la tourism nginichazele kanenge ukuthi abaqali kudubula kanje badubule eGamethe lapha esiphofwaneni kaMkhweli bamshaya ungena ekhalakhe lapha eGilgali seba tinombolo takhona tila kubo 13 bantu labadutshulwa lo mlungu wakwafika emhlanganweni wemphakathi ahamba afuna abantu labake bangena etinyamateni wabashaya bala emhlanganweni wasemphakathi bafa we have a collection labantu bayawati lo mthetho lo mlungu loya uyati lokuthi kude latawukwendiwa wona phansi kwembuso wetinkhundla bathi ke mabadubula Gamethe lapha esiphofwaneni minister waleso sikhathi kwakunguvilakati lo wasendondozi angimadi nyalokuthi soyini lwamshaya lukhetho kule parliament ethu bekunguvilakati lo wasendondozi ngamshayela licingo ngilunga leparlamente hlonishwa wami phansi kwelitiko lakho la tourism labantu laba lababuka etinyamatane sebakushayela etinyoni kudutshulwe eGamethe bamdubula ngaphandle yofika ekhalakhe baqedze kumdubula Nkosi yami ulihlada akakafi bamqedzele mabafika la nganako ukugibela tinyamatane bamqedzela bambulala labantu laba
utawuyithini lendzaba Vilakati minister ushayelwa ngemingililunga ningambuta Vilakati lapha eNtondozi wangishayela amagawugawu wangiphendula kahle nje wathi mhlonishwa wami mane lo mthetho awukho etiko lami use Kings of kumele ngawula labakhona la kimi ngilaba basemlilwane kube nje ngilaba basemlilwane labadubulile ngakuphendula mina ihlane game reserve iphansi kwaNgwenyama lelakini lasemkhaya lelilayishe netilwane letinkulu liphansi kwaNgwenyama libukwe ngile game act lekhungwe kuNgwenyama akukho kimi kungakho lapha emlilwana ukhanzi badubula sinoma kanjani kodwa la kubohlane baphansi kweliphiko lwenkosi lamalunga eParliament laphasisa lo mthetho weGame Act awufaka phansi kwaNgwenyama ngawabuda ukuthi hey nendelani ukuthi umthetho lonje niwufake kulomuntu longayiso lapha enkantolo nanicabangene bathi hey lo mlungu lo kodwa ngibani igama lakhe nitambhala la emaswatakithi la kuma comments bese ngiyamkhumbula kwasho Jacob Zuma asakhohle ligama lalo munye umholi lo mlungu nibombhala la ngidawuse ngiyalibita ligama lakhe kuthiwa lo mlungu wavele wabita emalungu eParliament owahlalisa phansi wayowafakela okwafakelako wawuthi hey letilwane lengitibukile teNgwenyama ngeke kulunge tikhungelwe kuminister ngitawuboshwa ngiboshiwe bahlonishwa sibambiseni lo mthetho awukhungelwe kaNgwenyama sitawuvikeleka ngeke nganifundzisa noma ngeke nganichazela maswati ngathi laba lababukele ePiloli lethi bake baba nemhlangano eNingizimu Afrika la bekuhlala lo mlungu lobukele etilwane minister ahlale emuva ngoba bekuhamba ngale order yalo mthetho ukuthi ngubani lo mcoka lapha oyena bakithi phela songibuka kuma comments la ngithi ngidawubona ligama lalo mlungu la silokwane libhala Jubela yes bangcwele embuluzi wavele walibhala ombulazi bangcwele embulazi ngujubela lelengiyena sikhuluma ngaye wafaka imali wedlula wayenkosini wathi Ngwenyama ngitifaka lo mthetho ngibambise emalungu eParliament abhekele dakho letilwane badubula kangaka ke bavikelwe etingundla kuze lo mthetho lona untshintje kufuneka ukuthi emaswati na head of state kube nekwehluka awuyontshintsho siyawuqotshwa onke malanga kuyawuze kube naletinguquko lesitishoko ba immunity labantu ukuthi bangasidubula bangaboshwa futhi nabo sebayakwathi lokho kungako ke maswati ngithi uma nicabanga ngiyabuta nje ngalo siphethwe inzondo nje lokudutshula umuntu kube kuseNingizimu Afrika kule live laseSwatini abengadutshulwa umuntu adutshulwe ebaleni kanje emva kwaloko kuthiwe encesi bese ngabona ukuthi shaya bani kuhanjelwa ucingo lwakhe ucela abasafuni netinto takhe abakambophi bayada benganaqala ligama lelikhishiwe nje uncesi uma sithi thine akwendiwa lokho eveni lakhile hayi siyaniyahlanya lonyaka batawuvuma bayekele uhlalwa ngetinkundla emaswati ngithi nje angikwende kube clear lokuthi mina ngifuna ukuthi umkhafulela magawugawu ngifuna ukuthi uyikhafulela iswalimo ube wathi ukuthi makukhona abantu labamele liqiniso ngesikhathi lesilikhuni nginaba ngifuna ukuthi mawungumfundisi unemalunga elibandla angemalunga eswalimo ufuna kuba gwedla ube wathi ukuthi ngibona abantu bamelele iBhayibheli ngibona abantu bathi asina ukhotha umuntu thine aqambe mangaqanga emphefumulo yaNkulunkulu siphumele balena sikaphathi tibhamu thina siphethe umlomo sithi sisombululo la kube nama political reforms bukhosa bumeceleni washo baqede bube ngehead of state njengoba naseNgilandi akhona Charles angehead of state asisho ukuthi sifuna ukuthi emaswati abe bo president kodwa uhulumende akabe kubantu bukhosi bala eNgilandi bubukhosi baseCanada bubukhosi baseAustralia 14 big countries umphathi walive labo King Charles kodwa kunabo uhulumende labangibona ba independent bakhethwa abantu lona ngehead of state nako lesithi akwendeke kuze emaswati makanyathele kungathiwa yeyinto yenkosi kubulawe emaswati mawuthi ufuna kubude ningayi lapho valani liso kwenkosi valani liso kwenkosi kuyawuze kube kunini maswati
Siyaphoqa masisho njalo. Singcolile siwile. Abekahla sahlabela wabe sewuyawa. Ngiwile ngoba ngisemaswati angabulawa. Utawuva khathi kubulewe ebhuti wakho ukuthi hey labantu balikhuluma liqiniso. This is evidence. Hamba lapha eLokuzaneni. Mina nje nginelibandla leli lapha kulenzawo lengishoko kuyathandazwa every Sunday ngine branch. Bakhonile kungitshela ukuthi mengameli kwentekile ukuthi nekuthi lo mntwana ebantu Nkosi yami uhlathwe ngenhlavu wahlu. Sengedlulile ke. Ngifika njani la? Ngifika ekutheni lento ayiye emuva. Lento ngeke ibe ngcono. Ningive kahle, why am I going there? Lento le ifuna sonke si understand sisukume sibambane. Sibambula yini? Ngiyancenga labangakhona kuba ngemalunga eSwalimo. Ngikhuluma kanye ku family meeting sibonisana onke lamalanga within the organization. Azange sekube nemzabalazo. Kube bede inhlangano kuze lento yisetbenteke kahle. There must be an organization. Swalimo is a big church, is an organization. Lengiyona ibamba lokuhlupheka kwemaswati. Ithi yinqola lehambisa phambili ukuthi siphuma njani kuloko. The more you join the organization is the more uthi sengiyayi understand lembeji ukuthi ngiyani. Ngiyadimbanzakanya labantu laba ngilabethe ukukhuluma siqiniso, ngilabethe ufela thina.